dobro mi došla. Čekaj, sad bi bila prigodna ona pjesma Velika zvijer, je? Velika zvijer, da. Evo, stigla je zvjerka Nives. Otkud ljubav prema Mariju, prema Vigoru? Pa, ja bih rekla da je to nekako bila ljubav na prvi pogled, jel' tako? Upoznao nas je naš jedan dragi zajednički prijatelj koji je ovdje prisutan. A nisam ja. Petko je krivac za sve. I nekako, da, kao što sam rekla, odmah su se zacaklile te okice i to je bilo to veliko prijateljstvo. A s nekim ljudima ne klikneš nikada, s nekim ljudima klikneš na petu, a Nives i ja smo definitivno kliknuli na prvu. Jesi li zapravo, Nives, više poznavala nekako repertoar Vigora nego što se poznavala samo grupu? Imaš li zapravo neku pjesmu na repertoaru, je li se nekad nešto zapjevalo? Pa pjevamo naravno njihov najveći hit Još fališ. Nekako to je krenulo, zapravo kako sam je saznala za grupu Vigor, tako da što su mi djevojčice iz prvih redova uvijek kao jel možeš pjevati pjesmu Još fališ, Još fališ. Šta Još fališ, koja je to pjesma? Fakat moram se educirati. I onda sam zagooglala i kao, vidiš, ovo je dobra pjesma. Kako sam to propustila? Našu Nives možemo odnedavno gledati i na kazališnim daskama. Dakle, ti si negdje u Osijeku. I što točno radiš i kakvi su Slavonci domaćini? Molim te. Moram priznati da su Slavonci jako šarmantni muškarci. Tako da mi se možda u budućnosti desi neka ljubav slavonska, da. Neki bitne slavonske ravne. Rekla je Nives da pjeva na svojim svirkama Još fališ. Jel vi znate svirati karanfile? Pa naravno. Pa ćemo onda po prvi puta čuti Vigor i Nives u kombinaciji. Ma naravno. Ajde, izvolite. Cvijeće koje miriše i u njenom vrtu sade svi. Mali, kratki, crveni i veliki rumeni, svakom od njih pruži ljubavi. Kara, kara, karanfili, to se tebi draga mili. Kita, kita, kita cvijeća, to je bolja što je veća. To se tebi draga mili, kita, kita, kita cvijeća, to je bolja što je veća. Ljube moje cijeli dan, pazim da je uredan, vrt u kojem rastu cvjetovi. Radi tu, pa radovi u njemu nikad nisu gotovi.
što dođete. Mario, usput da te odmah pitam, koje je tvoje omiljeno cvijeće? Gerber. Dobro, Nives razmisli za buduće. To mi je sad prvo palo na pamet. Ok, nakon ove botanike, hortikulture, Nives, idemo mi malo na bend. Kako ti se sviđa bend? Odnosno da promijenimo pitanje, kako ti se sviđa tvoj novi bend? Pa jako su ovako šarmantni, markantni, dobri svirači, tako mi se to čisto dovoljno. A ovaj izgled i to, znaš, specifični su. Pa definitivno jako specifični. To si birao... Čunjoglavi, da? To ste se birali po... Pa to se dogodilo samo, evo, ko što smo se dogodili ti i ja, da. Tako su se dogodili oni, ma ne, mislim, presmiješno i nama je smiješno, naravno, kad vidimo fotografije. Čuj, to je posljedica biti u bendu Vigor, tako ako nastaviš još malo sa svirkama. Mislim da ću ostati bez koče. Ovaj rep je pa. Daćemo ti zapravo jedan izazov, ja te molim da dođeš ti ovdje kod mene. Dobro. Pa valjda mi vjeruješ, ne? Već se plašim. Naime, ti ćeš imati zadatak odabrati, okreni se malo prema kameri da te ipak vidimo, odabrati koji od članova benda Vigor ima najbolju alubanju, kako drugačije da kažem, i koji je najzgodniji na dodir. Naime, stavit ćemo ti povez na oči, poredat ćemo dečke tu pored tebe i ti nećeš znati naravno koji je koji i onda samo uz pomoć svog dodira, znači provjeri. Čija glava je u zlatnom rezu? Pa, to ti procijeni, svako ima svoju, ne? Jesi li spremna? Ajde. Mija, ti se pobrini za dečke, ja ću se za Nives, može? Može. Stavi na oči, molim te. Svi ovdje. Budite tiho, dečki, i pokažite svoj... Ovo je prvi kandidat. Čekaj, dobro. Dobro. Ovo je jedno onako... Glatka lubanja. Šuti ti je! Zašto si za to rekao? Jedna glatka, njegovana, muževna. Dobro. Ko je? Idemo dalje, čekaj. Dečki baš imaju neku pravu farbu za ovaj izazov. Dobro, ovo je friško neobrijano. Mirišljava glava, sviđa mi se. To je dobro. Okay. Ima li nešto, jel osjetiš? Ima, osjeti se. Molit ću potpunu tišinu s obzirom da Nives prepoznaje vaše glasove možda. Pa i ovo je jedna jako lijepa i muževna glava. Gle, to kad imaš... Pa i ova, mislim, šta vi radite ovdje? Vi ste svi pravi metroseksualci ovdje, jel? Takvi su Slavonci. Kakve preparate koristite? Ne smije ti sad reći, možda poslije. Ne smiješ, ne. A kakva im je tvrdoća? Pa, čvrsta, onako tvrda, prava muška. Dobro, ja. Zadovoljna sam. Dobro. Imaš još 2 kandidata. Dobro. Mislim da je ovo najteži izazov za ovu suprotnu stranu. Ovo je jedna malo znojava glava. Ova se glava puno umara. Misli puno čovjek. Misli. Bez obzira na znojavost i dalje onako mirišljavo i njegovano. Čekaj, ali to ili ima još nekoga? Imaš još jednog. Još, čekaj. Aha, dobro. Sram te bila. Šta, jel ti to sjediš, klečiš, šta radiš? Taktički se pozicionirao. Dobro. Mirišiš. Dečki, dobro da ste se oprali. Drago mi da ste se oprali za ovaj izazov. Pa zašto mogu ti reći da su ovo sve jako lijepe glave? A gle, moraš, evo ja ću te primiti za ruku i vodim te kod sebe. Znači imaš 1, 2, 3, 4, 5. Nekako se osjećaš, vjerojatno, nekako se sjećaš ono što se probao. Ja ću se odlučiti za prvu glavu. Prva glava je najbolja glava. Ja ću se odlučiti za prvu glavu zato što
Prvi je prvi. Nekako je najnježnija. Da, baš onako stvorena za milovanje. Ja bi to tako rekla. Pogledaj svoj izbor, slobodno. Znači da ga Milo Mojljev danas. Mili. Ruda, ti se ponosno vraćaš doma. Možemo te Mili, Ruda, od danas. Zoveš se Mili. Mili. Nives, tebi hvala što si bila naša gošća. Čekaj, hoćeš provjeriti moju glavu ili? Previše kose ima. Divna je. Ili miriši? Miriši. Dobro, sad mi je srce na mjesto. Bila ovo Nives Celzijus, dečki. Bravo. Pljesak za našu gošću. Nives, nadam se da ćeš vam brzo ponovno doći u goste. Naravno. Sad si navikni malo na našu studiju. Čime pozoveš? Ljubim. Ide Nives, a vas naravno čekaju nova iznenađenja kad se vratimo u našu emisiju.